hari producer wa mbere muri Kiliziya Gatolika witwa Emi Pro. Aze hano imvura munyagire. Aze hano imvura munyagire. Ari bagu protokolesha. Yambaye noneho nka minister. Wow. Mumfashe duhe. Uyu muntu amashi hariya mu iwacu. Wow. Egera Oreste hari. Hanyuma muza karimo kitwa congratulations and celebrations. Urabizi? Okay. Mubahereze microphone. Muzane awards. Award ya mbere tugiye kuyihereza. Oui. Iyi ni ya Fabrice, iya Emi Pro. Iraho. Hanyuma president na vice president na padiri